Bi destekdayîna rêxistina tenduristî ya cîhanî û bi alîkariya Desteya Tenduristî li Herêma Firatê, heyva sor a Kurd kampîneke derzîlêdanê li dijî nexweşiya felcê a zarokan li Kobanê dest pê dike. Li gor rêveberiya kampînê, godê kampîn 5 rojan berdewam bike û li tevahiya Herêma Kobanê zarokên temenê xwe ji rojekê ta 5 salan armanc dike. اندام هیوی سورن در کبرن لقاح حملان سبی زارن در کبرن جا 7 سالی نجیر در من دیدن که سبی شلاله لکوبانید کن و در کبرن گندان دکن گند شرقی دکن و گند غربی دکن حیا سرنه و حیا و گند شرقی حیا کرد که در کتن لکوبانید کن. کامبین به بشداریya 6 karmendên tenduristî bi rêva diçe û dê 23,000 zarok derzî bike. Karmendên tenduristî didin zanîn got ew rastî hin astengiyan di kampînê de tên ji ber nebûna alîkariyê ji aliyê welatiyan ve her wiha ti nebûna hin cureyên dermanan. روی ما هندکن یعنی مشکل جوه گشکی روی ما هندکن ام دخوازن ملت مرا کار بک وقتی هانا ملت کومین ام بیجن ملت مرا کار به ام پیش ریان کنن او بکن لحق بکن بس اما کو وقتی هانا ام دنیرن که ماسین جام ملت هی نل جام هی ناس بعد هناك تین بیجن ولو نوت نا جام مولو هوتن نوتن وقتی کو ام دوکاتنا حورت او ام کاتنا بنیاتا که نرجوه بنیاتا ام 2 ساعتون در نو کردن حتىش خو رود به حتون او دکه Tê zanîn got piştî şerê girê spî û serê kaniyê, rêxistinên tenduristiyên cîhanî xwe ji Kobanê vekşandin û destekdayînên tenduristî li ser heyva sor hatin rawestandin. Ji ber wê yekê pir caran derzîlêdana zarokan hat paşxistin. Her wiha gelek derman û liqaxên pêwîst ji bo Kobanê mîna dermanê nexweşiya dûmanê ta niha tune ye. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.